we cangiria ona timu yanyu yaingiria no tiga kuogogia mwiri waku tondu macungiriro giukira rucini ugakora hi no hurire thimu kana utume email wira-ini uge ni uraturwo ni mugongo kana ni uraturwo ni ciende no ni wore thukirie ni gukoma uru kana guthaka na thaki ya mubira na wendu trainete gukorwo wa muthaki wa mubira. Thank you muno Jacob, mathaa maitu ni mathira ndeka mau no ukorwo na kiuria hiki mwe tu ndeka citu ni thire tutike mathaa ma Kimuri. Ni ona kiria kirangenia ri ni uria maratariria na Gikuyu na mukigeithike twageithika muno kabau ndaigua kiugo iterega kuigua ati kiyuyu ndaigua Jacob akiuga kiyuyu wili kiyuyu ne tikimwire ru kimwire giki giaku ru nikio kiyuyu kiu nikio kiyuyu kia mwire wa kiyuyu na gacoka ndona Njoroge ni aremwo guikara u ni microphone cingiagwa ona kama ndungikara handa ikaigiri ni no njikare njuke ni mathaa mathiru reke tutige kwembaracira. Thank you. Thank you so much Kamau. Na rede ndokimagara. Ni ne gucoka na mohoro maitu mathaira. Tucokera namba yaku ringi mundu ajira ndana menyita. Namba itu ya thimu ni kifogo mugwanja. Na githugu ni mekwandika. Ni 0713 030 395 kana 7 mwishai na ndona wandikite pain is not a lifestyle. Tipu ati ni mwiri wakwa ndamenyeria ruo gutire kirota kiu na andu ingire muga ati ndathire ngiro thibitari gutire kiu karuo karia gakwa ni njigua karuo ha kana ati ni amenye gwikara nako na mundu akauga ringi athire thibitari akiro gutire kindu mona ndukegeria undu ungi. Thank you muno asante. Arekede ni hoto gutiria tafari itu ya muthenya wo muthe tuguthomaga maundu mengi horo wa kumenyerera na kurora mahindi maitu na makiria ugima wothe wa mwiri na ugwa ugima waku wa mwiri umanaga na uria igua na uria wiciragia na uria wonaga na nginya kiria uriaga na nginya mwiri waku uria urutaga wira na mandu macio mothe Ngai akimomba amombete marutanagia wira me hamwe hangeti hare thina no urigwa gitengera kwi ndagitari tumana ndagitari Hamiskote mena Jacob ane megututhomithagia horo cio kumenyerera mahindi ni ndiracokeria na mohoro maitu na njira nguhima ithari thithatu thutha ucio uhoro wa gima mwiri no ukokiaririo tafari-ini ya Kimuri koguo rugathi haraya. Malindi Precious Garden ishine brotisha 50 by 100 thogora ni shilingi 120 hamwe na marihima title deed ohoro makedia tahorire 0718004455 Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Hihi ciana ciothe wakuria migunda kigayugo ni Dagma Mwariko Dagma Lawrence tukureheire Victory Gardens kilomita 2 kuma Kangundo Road bei ni 380,000 makutano bei 295,000 deposit ya migunda no yeri no 50,000 tusonge Malindi by plane 50 by 100 bei 100,000 deposit 30,000 electric fence minor dhitima zipo title deed ni hapo hapo thibone 0740 888 Dagma Lawrence, we promise we deliver. Ukihora biashara to nginya uhuthire mbeca farifari mifango ya trade finance ta LPO financing, letters of credit, guarantees na bid bonds no ikuhotithie gutheremia biashara yaku. We can facilitate your trade transactions in every branch across the country so you can rest easy and watch your business thrive. Leave the nightmares behind. Talk to us today. Cooperative Bank, we are you. Uriomwe wale marenda kugura broti mwakoyo. Username investment. Mena project ijega muno.